Agak cimpu kacungi kutrai dan kacing du no kacungi dia upa jong dengan yin. Halang yin ibadah espeso. Anong bukti bikin kulai kalau. Mentah kasi kalai potrek nailar aja akuai. Tuat kipat ba kamau plang constituency hapelau yin jong MLA jong kamau plang. Ubalaklan no shen banwan ngap ya karai bakado ya ka jingtrang jong upat ba ban yosngo no samla Eugene San lingdo ubade ukon jong u. Barula shim ya karai ban yeng ban yakun ya kani ka election siteng samai na ka jingkwa kipat ba ulai yeng na ka kertong UDP kaban sapelong hakalai potarek risau ajar akuai. Hakani ka jingyalang ladar kadu ba rang syap korba presiden kamau plang constituency kiri orang ba badru nakaliang kikor kipahiyeng kasam jang u. Kulish punya pi baro papla alai bor nang punya dan ne. Kajing klat mengipa kebakin dia. Kalong kebasu jing sosi kebakram. Yang ini untang ni kasam. Kamu plan konstitusi mat kejelan di baro kawai. Ipa ilong Ibreo ba kakam keren kamjang banyak dia haga arpunya tere haga sini kong unia tayo pi pa ilawan chakmat hanya hi manpitsau ini kum kaya kasem kerpa yang mangan bi kemat mangan bodin yang dia kam ipa nadok dak kajing susi kam krau abang ai mapi lawan hang ni mapi pesngau ba kajing pot kejompi mangan dia bersim di bawah kikya yang ini kam baipa lagi stempor kum kayen nilai syom nilai perkan bahang tu pasngi ni pilai kwa karai mayen henrai kum kayen nyap syom nyap perkan hai perkan lang nyap esani lang namata ni kam te mengalapan nabi ngalapan porsi sengi arsni mangan yo banyak tua jumlah nang pakai ye kasem pan nak yang nyaka kipaka hakim di sini nilai yo banyak don gajinya lah ka kursun ba kurindo ba limba gajing menjur nang kila oyinga ba kila maganang ya sekwan hak kum hang ni entah sini ngayeng hakmat kejoki ba lingkar kajing kitpok kajing kiruyang ka kursun ka kurindo bat kumju kajing kitpok kitruang pi kipat ba nga larai lang ba pangan simti pangan bodi yakni kam pa baina pensa kuch tempor bat kaba ila senden yang ini banyak pi baro bat habang larai tamba pangan budi yang ini kam ngan lekat pangala ban pendem ikan kam ngala lagi si office pa ban ngala iki file mangala i babun ki kam project ba ila le bat kaba ila temu ban le bat kibala sakun no stempor jangan kerpa epi kipat ba mapin ay yang akan jingat terilam manganlah mendendam ikni hikam kiblasa pat lingba akan jingat terilam mapi patnga kayeng kasem inyok kai yoso kajingjok mahal berikut dan kena kentian baik pa la jukai
yang yayin ada nganga kiyo kiwe kin kiyo lah tangkan dia ngakin kok keluar yang pi baro tapi nampil pinai syait nak kau nak kia kubri sibon yang pi baro nilai kot hanrei don pat hikmat jong ibadeng jadi dan jong ibadeng kibaya ham sekendong kebakan network jong mobile kam terikam teng-teng dengan phone dia switch off teng-teng dengan phone not reachable teng-teng this number does not exist tekasim sitom bangin penpoilot bangkonlot yapi tengah kumukon pinya jong kani ketinggalan kalau mentas ni ngapal ma nabi leader jong ibadeng yo piyong pat piawata wasai la sisni bangang tip nak kami wan sekini ketinggalan tengah kumukon bina ngapal ma kata damang ilah persiang banpun tebun bangin yo I play yaki press yaki media kibadan hani kibla sablem yang dikepat ini harus pun tadi kamai badeng IE sendat yang ini so lah pembati dokter nem nak kli betlo ngamnang syuk balai ngamnang syuk berperkat sasipang ipun ihmen jong ibadeng ibarat nusin ipun yang syab ibadeng milatip yang bersyuk orang latip na duman yan orang ajan wan nganun poy na syuk yang unong yang wan namar ba nak betaba kapaha kamiat te ngilaya pale kates te kumba kalong kapertay kumta te ngihap yakia marway ngapat kemasi mahiyang ngasyong nganang mutur bay badeng kat ni ki project ilale kat ni ki project ilawara bat kat ni ilayarap yaki kup siliang sem siliang yaki kon sweat ki korangli ilale sisa ki kam ki babha khamtam le habang yang kedua yang ni lockdown nak ka covid kat kendai don kilong yeng ki bahab isyong quarantine don kilong yeng ki beladu no yang kijong ki bain ki patron ngani tu ipi pada kum mengatip kiwe ginaw ikmat ki balalim no kim junod balai bat kim juparu senyang penhei ne puta ujing solen ribadeng wala imlehi ipa dalang ipa doa tension ipa doa syarai bat ipa di bejob ngiyale ngiyatur ngimjutin ilong sisa kung kita kisipay yung ibadeng malalang perkat kembayang ibadeng ngan pernah yang konsensi berakawai siap sampai hawar jarang pulai yang berkam penbas kakam jonga kala batai kembang ibayu jin mana bayi pajungi yang ibayu jin kakam ketrai kamjam banyak aktin kata ada siap bapiru katrai dia sakilang yang kata nama dia tip kambah bapai sebun ki benta kiliang bayi badeng lale mensua habaran assembly ngim jutip menyampai YouTube ngim jutip menyampai utau T7 batasi bagi wewe social media menyampai bagi yang keren nanti assembly nadu pada di badeng nanti hanya tu ilang orang sisa enam keburum yang ini kimo pulang bat na sukhain tu habang alek charum seneng mana kibri dikeli kisah seno masa samarbi oh dia na konsensi basun ha dia nanti dia nanti konsensi pilih kibri basta kimo pulang konsensi pilih kibri basta babi dia sisa yau tahu beliau ubah pergi yang assembly bayi ini beliau mbali ra yang dijingkeli apa assembly ida beliau balap perkaya rupa sisi baladan assembly ni artayo laitayo
ipa banyak kedua iba ada ngimyo nama ipun kre ide beri apa pun kre tik patik bin pabin bat ide beri apa tik jeliu bat ide le inspect hiu dah kijau hikmat kadau gamla batai pat kemesim ngangai kadang bidon hari mentawangi kini kita bersyarat joki badai bila Yosua lagi jong kintin siar kintin rupa nak sentur jong bayu jin iba om ladangan nak kiu kiwe rukin kiu lang perkat apa iba hatu kini kintin iba om ladangan nak kiwe kin kiu lang hatu ketemu ya no ketemu yang ini ikut sidang sidang ketemu yang ini gidong kerja bagi kau kerjaan ya ibadah bah ladang kiu kamu bah fakin nya kiu lah kata yang kita temu jangan ibayu jin kalau ibayu jin itu kintin siar kintin rupa kita jumpi tapi perso wangi kadar rung sisa hadu kedonun kejongan nilai Yosua yang kintin ibayu jin biong ngalayang ramba bangan pun yang tidak election bak ringkat kecing terilang jompi pai bak tengah orang ni lada pi pada araja katra pilaya terikat tu dawai kesur manong tongi jompi pai jin hangni pai election damo na long live Pinang Hujinson long live long live long live kublai syukur Hamai bayi din, ilah kaloi bermi sikman, ilah kaloi ban lit kita gireng banyak pun akan election, mentapa kasyong sahani, banyak wajah ke uniform, nak menyele, nak keseng menyele, syawal polisi tang. Dan perkenal yang ini ajar kapra. Hawa ajar kapra ni paiba ni penjeng ni badeng. Dah kau ikesur. Hantai pok madan lawan tang memplang. Ni orang badeng toyele naga independence. Ibadeng ni yang ni paiba. Islam yang kesur jom paiba. Ilah penjeng ilah jom. Mari jom ibadeng tam si benai. Ibadah yang ladang adon pun independence gamla mantau partai berway gamla mantau partai berway kumta ikot yang ini kita kerjaan pro hantai poka dorbar hol hantai po jam tanat kulit pikemau dai ma pi pa bohong ye baden kilit jonya no syaka UDP dai ma pi pa bari baden ilai bangrum syaka UDP ilayo akam Sherman ibadah yang kam Sherman ru kampat so bentoy namar ba iyo ikam berit nama idang deitang associate member ba ila penyesok yang di pakai UDP teh iyo yang gila ya bakla war jangan pra berde bingi ale penyakaseng ngala yolong minister kata hari di sisa tahu lele yang belajar ada daripada iya nanti nak away kapor sakaway kapor teh je yang kita kibriu kibai la syariat teli kiba kikot kita bangang ni mata dia kilang kikot kiba ibadah ila je kita kibriu banyak tray nak mentah ke UDP bak kecik semua ibadah kalau baik pa inyele nak UDP teh ganun patai kikot kisla kita buatnya hadir pa yang Dr. Don upah nanti po sila kadang kajingnya lum panjiji to yau presiden jo UDP batmai ibadah lapun yang yai babu Andreas itu lang ni mentabak ni i ramba iba kasto korba iba lang ni minta
nilai badeng nilai lang harta jingalang ndala nilai keren kabun jinga keren badeng yong long keren lan sikentian arkentian badeng yong ba bendum long apa bila ding membaca tengok badeng madang sudah tahu associate membaca tak syukuran mau masuk beli tapi yong ba bendum yong siapa bilang associate membaca ngai hapo bila di pure UDP tapi ni ilang ijing pesau ngai di ba kay galati ke bai badeng iya te mentapa kasyong api pa namu pa ba ijing iya pa antri api namu ba ijing iya menta pa ba orang UDP Sisi beliau yang sangat yang asur jauh pai Jabah izin Matharai Inbulhi yang nanti kepada badeng ila macakman lada pipi pai bila yang muncul pai badeng abai izin sorry badeng sohit pala JP kami kenal BJP Bayudin larapi paiba lain pulang panjale dari UDP mentah hingan pun yang hijau mereka jimeno jomba kendu kin poi hari mentah tang argumen kin lapoi batpi paiba ruang paki kin poi nama kinwan dari escort nanti nasional batkin kelas na ni yai Bayudin kenal mangiru nginumnya Yacu sendiri setai menjadi uang tiket. Dua berarti lupa. Nak kongres ladon, nak UP ladon, nak NPP ladon, te sadon lagi BJP lagi wei ladon. Te paiba lada pi dakwe kesur. Piong paiba Eugene injale nak UDP. Kan sim ketik kle perpoi lagi kenrem gilendan mentah ni hing joi bat yang Pak Eugene. Tang mereka sur ngakwa bani paiba lan biong bai bai kini jele lagi UDP hak sumul jawabam toyarati ki umat kimpar kiam ki umat kita ulang keduanya piu deh pat kemesir kedua kita kesial pi ibadah wat dia nak pat buat izin stability kita brainstorm rekat walau lagi ni berpai, jadi kami berapa, badeng, pilihan sekali kita bayar, pilihan nanti nanti orang, betul nanti kita badeng lagi, minyak sekebat, kita berak kadang beberapa pipa dah, kumpulan sejarah beberapa kumpulan.